Ngucanio gatagati ka arimi a Kakuzi mitumbiri kaunti-ini ya Murang'a yumanite na guthukangio kwa mimera ni ngombe iririkana ni cia ariithia ageni aria makoretwo makiriithia mwena ucio. Ni mimera iria maugite ikoretwo igithukangio mathaa-ini ma utuku. Arimi a mbembe na hay ario mahutitio na njira nene. Ni marengete thigingi yakwa mugunda na makaingiria kiria ngombe mugunda mbembe-ini. Riu kiria mareka maratuthumbura tondu maretera tumira migunda thaa imwe thaa igiri makaingiria ngombe migunda utuku makariithia bikinya mbembe. Nie ni mathukitie makiria ikaigana rimwe cia mugunda kuria kurai na nyeki yakwa ya gutwe ya ngombe ciakwa na kuria kurandikaga andu aingi tondu ndirakoragwo na atimia makiria 50 maratua nyeki ikamariha no riu gutiri kindu matigitie oro naki. Ngombe ici cikerikana guthukangia mimera migunda-ini ya makiria ma eka igana rimwe. Arimi ningi magikuwa ngombe ici ciaya kugwatia ngombe ciao mirimu ya mahiu. Mirimu ya ngombe ni maraturehera muno nundu wa nguha ici cimaroka magaita mugunda cirarehera ngombe citu thina ona mburi to nitukoragwo na mburi citu uguo naguo turi ona thina ucio no tuhoe tugerie guteithiririo na nigetha tuhote gukorwo twina thayu na maundu macio to kugu iki tondu ni iroka ikaina igathi migunda ya andu ikarira andu tukageria kumahoreria irathi ikaria mbembe cia andu. Ariithia ya makiuga mathamire mwena uyu thutha wa gukombora migunda mwena wa Kahonoki Gatanga. Naitwa Moses Olamaya na tulihama huku juu ya kiangazi. Tulihamia kwa hiyo plot. Sasa hizi tuko na wiki moja huku na tunaanza kuhangaika juu ya nyasi. Sasa tunatafuta kwingine kwa kuelekea. Huku tunasumbuliwa, maaskari wa huku Delemonte wanasema hatutaki mulishe. Tulikuwa tunadhani kama tutapata nyasi tutaweza kukaa miezi mitatu tuondoke. Tutafute mahali kama mbona imenyesha mzani. Kumana na ngucanio ici County Commissioner wa Murang'a niwe John Elungata ni aratongoretie maafitha o giteri mihango-ini ya guthikiriria miena yeri. Hata kina mama na wazee wanaenda mbali sana kutafuta nyasi. So tukipata mzigo mwingine wa ngombe wa kulishwa nadhani kutakuwa na conflict na tunataka kuhakikisha kwamba hatuna matatizo kati ya wananchi wetu na wale wanakuja kutafuta malisho ya ngombe. Maafitha a wathani wa matura makiranira gwetha kihonia kia ndugamano ino. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Karuga wa Mwangi.